na sitakuwa na mengi ya kusema siku ya leo. Dereti ya kana ngeithi gatagati ka mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na mutongoria wa ODM Raila Odinga ni ikoretwo iri na ugunio wothe ndi kuhuaga yatira thutha gikundi kimwe gia atongoria kiama kia Jubilee guteaniria wuiguano uyu. Mubunge wa Naivasha Jen Kihara na mubunge wa Mwea Kabiga wa Thayu ni amwe aria magiire kiene ngeithi makiuga cirongoreirio kuna munini wa mutongoria wa bururi maguru kiuteti. Kuringana na atongoria aya ni maremetwo ni gutaukwo ni bata wa ngeithi kuna Raila akoretwo agicihuthira kwiyethera ngumo ya kiuteti. Nake ngavana wa kaunti ya Uasin Gishu Jackson Mandago nioritie muingi ndukae kwenyenywo ni uteti uria ukoretwo ugithii na mbere guku bururi-ini kuna nduri na kiguni kurio gukuo gikiaritana kuria atongoria kiuteti metekire kwamba kurutira muingi wira. Unajua hii kuzunguka yote inatakanga ishie State House. Kila mtu anatakanga ishie wapi? Ile tunataka kuomba kama viongozi, kumekuwa na handshake, kumekuwa na hii maneno ya kuunganisha Kenya. Nafikiri kama kuna watu walianza maneno ya kuunganisha Kenya ile ya ukweli ni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa William Ruto. Kugina kuo mubunge wa Narok North Moitalelo Lekenta nioritie munini wa mutongoria wa bururi eherie kiama-ini kia Jubilee kuona aria mari kiama-ini giki marongoreirie kuhoria kioneki giake ukahurana giturwa kio president mwaka wa 2022. They are actually destroying the chances of the deputy president of this country. They are actually stopping him from taking over. And my advice, as solicited as it is, to the deputy president is that disown these warmongers. Disown them, unless you are actually the one sending them for reasons best known to yourself. Because atongoria matiganite muno wa kiama kia Jubilee makoretwo magiukirira Raila Odinga makiuga ingerire wuiguano-ini wake na mutongoria wa bururi na njira ya uhinga ari na muoroto wa kurehe njatukano kiama-ini kia Jubilee. Gerifotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Nungari wa Kamau.